Prema jednoj teoriji, mozak se upravo u snu, kada čula gotovo ne šalju nikakve podatke, reprogramira, a to očigledno postiže tako što se oslobađa svih zastarelih i nepotrebnih informacija. Postoje dva tipa spavanja, non-REM ili drugačije nazvano NREM i REM spavanje. Sigmund Freud, otac moderne psihoanalize, i Carl Jung, osnivač analitičke psihologije, razvili su teorije kojima su objašnjavali poreklo i značenje snova. Freud je smatrao da snovi otelotvoruju sve ono što potiskujemo u svesnom stanju, dok je Jungova teorija proistekla iz Freudovih učenja o kolektivnoj nesvesti. Smatrao je da snovi imaju dublje poreklo i da vuku koren u prošlosti predaka. Međutim, iz naučne perspektive, značenje snova je još uvijek misterija. Sam pojam snova je manje mističan nego pokušaj da rasvjetlimo njihovo značenje. Snovi su zapravo mentalne slike koje se razvijaju u vreme kada spavate. Snovi možete imati u svim fazama sna, ali najživopisniji su tokom REM faze, odnosno faze brzog pokretanja očiju, koja se javlja 70 do 90 minuta nakon što zaspite. Mozak je u ovoj fazi veoma aktivan, oči se brzo kreću iza zatvorenih kapaka, dok vaši mišići i lica miruju. Snovi predstavljaju mentalnu aktivnost koju prati skup ideja, slika, senzacija i emocija koji se nevoljno javljaju tokom određenih faza sna. Psiholozi veruju da kada sanjamo i odvajamo emocije od realnih događaja. Odvajajući te emocije od realnih događaja, mi smo u stanju da lakše procesuiramo i prihvatimo te emocije, pošto u tom trenutku mozak u stanju da stvori vezu između osjećanja i događaja iz prošlosti. Istraživanja su pokazala da veze između snova i osjećanja imaju potpuno drugačiji utisak na nas nego da smo ih preživljavali u budnom stanju. Te veze i pogledi na sam događaj koji smo preživjeli u snu pomaže nam da prebrodimo emotivno teške situacije jer nam snovi pomažu da ih sagledamo iz drugog ugla. Također, neki naučnici veruju da je ovo dobar način da otkrijemo korene nečije tuge, besa, straha ili sreće, dok drugi veruju da je ovo način na koji ljudi mogu da reše svoje najdublje probleme i otkriju razloge svojih nesigurnosti. Gotovo da nema osobe koja barem jednom u životu nije bila fascinirana pojedinim svojim snom. Bilo da su oni kratki i veoma jasni ili izuzetno dugački sa veoma nabijenim simboličkim značenjem, snovi nas nekad raduju, nekad plaše, a nekada nam daju uvide koje nikad u budnom stanju ne bismo imali. Kao začetak savremenog bavljenja snom, uzima se moment kada je Freud objavio svoju knjigu Tumačenje snova 1900. godine. Ovim delom je postavio korene naučnoj analizi snova. U prvu grupu spadaju snovi koji slikavaju našu svakodnevnicu, odnosno najčešće sanjamo ono što nam se u toku dana dešava. Drugi su oni složeniji, koji su naizgled realni, ali imaju dublje značenje i poruku. Treća kategorija su lucidni snovi koji su na granici stvarnog, gdje smo svesni da sanjamo. To su najčešće snovi iz kojih nastaju kreativne ideje poput umjetničkih slika, filmova, knjiga i sl. Posljednju grupu čine košmari koji su najiscrpljujući zato što predstavljaju neke naše najveće probleme koje nam podsvijest prikazuje kroz zastrašujuće sadržaje. Također imamo i zanimljivost da ljudi koji su tokom života izgubili vid sanjaju slikama i bojama, a oni koji su se rodili slepi ne vide slike, ali zato čuju zvukove, osjećaju mirice, emocije i dodir.